هتقوله ده. انا عايزه اتكلم على كل الشهداء اللي ماتت والناس اللي اصابت. فين حقوقهم؟ انا عايزه حقوق الناس اللي ماتت والناس اللي اصابت ولغايه دلوقتي مش لاقيه علاج. احنا مش عايزين نجيب حق فرد واحد، حق امه كلها، حق شعب كله اللي راح السجون واللي اتضرب بالنار ومش عارف يتعالج واللي ابنها مات ومش عارفه تاخد حقوق لاولادها. فين الناس؟ فين عصام شرف اللي طلع من ميدان التحرير ما جابش للناس دي حقوقها؟ الشهداء اللي ماتت النهارده جمعه غضب على الناس اللي ما خدتش حقوقها. فين حقوق الشعب؟ الناس اللي عايشه في بلد، الناس اللي في الشارع، الناس اللي في شهر، الناس اللي واخده اكتر من حقوقها، الناس اللي واخده اكتر من حقوقها. الشعب مات، الشعب جعان، الناس جعان، الشعب مش قادر يعلم ولاده من الحراميه اللي مش راضيين يحاكموهم. ما يحاكموهم في عالم، ما يحاكموهم لو غلبان وخد فلوس عشان ياكل اسره مش هيتحاكم. ما كانتش بتاع الحكومه تحاكمه، ما كانتش هتفعصوا كده هو وعياله عشان تحاكمه. ولا الغالي ما بيتحاكمش؟ انا عايز اعرف الغالي ليه ما بيتحاكمش؟ الفلوس لو سمحتوا ده برضه من 28 يناير ومش لاقي حد يساعد. حد يساعد ولا قبل الحكومه ولا قبل من 28 يناير.